الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أبلون إسلاما، أبلون إلمان أرمو أردفوتا دقي فتوتا بروغراما لدى جاللا كان تربانت اسم برقيو خرا تي في نور الهدات وهند درا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافين كرا لدى جاقيسي خرا خي دبرتي دي بسان إسيدا أكار ما قديتي ميقرا في قلبي دان نهر دفا إيانا الرخيستي أبليس خينيتوكو أكيجو بي أوروبا. أنين كوني بي أوروبا تندكينيانين دكي أچومت قدد أچومت برد إيغان برنوت خيا قدد بودت هجي أرقد إيغان هجي رقد تائي من دا فدتشو إيغلي إيغان من دا فدد ونتي آنوري مالي جئتين فود جتشور مرد دوبا هوغان فود الرد مردو أكما إسنو بيتنيتي بي أوروبا تنخيستي دلان أورمو ندقات تناف جتشا مالتنا ملجيتين أكان حرام كيسان قلف انتلو مبياتك كتمسلمة فودوتو نرج رجيتين مرد أكما سن ربي نغرغاريتين انتلتنا دوبا أركد دلو تيسيدانا ميسين الراد ألد هردوفي اتجاه دوبا أباي سيتي أباي سيتي دكيتين انتلتنا ناخرني جيني أركدو نانجي وان سيبر باچسو أكنا في أكنا قدادو نانجي أچي غرغليتين وان سنچوفا سري فدي أكو مسن وان اسيف برباچسو زيكايا في هجوفي وان أدى چوفا قوب ايسي اسيداف إيغان اسيداف كندين بودتي بكت نمني ولت دفو دري بشنشنا خرفي فدي تكاو هوتيلا ساتو أچي بودان فرخيا في خسير راي ساتو نموت بكتنتي قمتشو أران تنا نوجين قودة فدتشون إساني برباچي صفاو إتي يده أكسدنا دفنين يعني دويني قمتشو دان دوبا شوفا ساني قيسيني أما دوبا أسبودان إيرو مالتو تأنري خرقرتي هذا منخية أروستيتي أرى إيغان قيسين بودتي ونين حاسا وصاحبون كيا وجين قرتي دبرسولين أرنجرتو قيان كسيتي جي خرا بك إسينا تخور فيسن التكاجيل دوبا أكسيتي منا أولسيني هقوان أولسينو حقا دوري رقا جارتي تيتا الرانتنا ناف جيرمتي إسي أوروبا خيسة دلت وان المينا ما خرفا هجوفا إف خرفيسيتي هجو قباب دو أفتي تغرتي بكسن تيسين ايدو إت أولسين هقوان أولسيني أنيس وان الرابر باتيسو هجو تيفي الراباسي إيغان إسيتك أناني أوف أتشغرغالي أنو ما ميلي سيلمان جدو قطاي وانين قلبيتي يخيستنين أركا هيادين وانين جروتي يخيستي وانا كنان نمودتا هرقين قيان قمتشون تيا ميل الرحمة متاتنا والقيسي قمتشو أجائبا خيس جرو خيست دوبا ميلي سيجدو قطاي إسيتك أناني أولاف هوغان قدين تاو وانين قلبيتي يتي يادين تنين إسنجنين جؤتن دوبا خنو انتلتي يولالچا لوچا أجايبا قبدي هرمسيلين أكاسوما أمو دوبا سالة لمان دمتي سالة لما قبدي يا الله يا أبا ليس دوبا مالو ما سمودة تري هوغان سالة لما أركو ittiin qanani'a akkaan hin jenne saala dhalaa kana cinatti saala dhiiraa jira wahumaan juu wallaalee dachiin naggara galtee naddukkanooytee waaniin je wallaalee eegaan hafuura dheeraa baafadheen boodetti yaa addeetiyya uumaan tun uumaa rabbiiti rabbuma tokkichaatu kanas si uume
gaafuma duraa maqaa gaafaan si dhawu anin tun nama akkanaati yoon sii ta'es kuno yoon siin taanes kuno jette maaliif natti himin yaa jaalallee kiyya tun amma gadee bisaasiitii beekadha yaa jaalallee kiyya ta duraati dhiifa manaa godhisiitti himuu dhabuudhaaf wanni kanatti calna godhee na qaanfachiise atiin kun ka duraati fuudhaaf namni na gaafate si yooniifin gartee arraa waan kana sitti himi na dhifta anillee takkanatti na uume rabbuma tokkicha yaa jaalallee kiyya wanni sirraa fedhu kanin sirraa fedhu hedduun si jaaladha nan qaanyeessin haalumaan jiru kanaan na wajji qananiiti na wajjin jiraadhu nam tokkottis na nimi waan agarte kan ol kaatee miila kiyyarran kuftee duuba ittiin dhiise firra hoggaan itti dhiisu ittiin qananiine hiika isii jarjaruun duratti ulamaa'ii qabna haalli kana kun shari'aatiin keessatti jirti jee hangaan dubbii tana keessa baradhu mee jarjareellee isiin hiikunji wanniin hiikaa tana booda anseef yoon intala tana hiikaa siirratti muradhe waaniin isiif baase cufaasniin dhaba huccuttuma dhiisi wannummaan dhahabaa fi mahariitu waan biraati duuba tanaaf jecha wanniniin iyyannaa tana karaa keessan durfadheef yaada dhaddacha jaalala akka ulama iteenyaan geessanii rakkoo tiyya tana keessa dukkana tana keessa shari'aa islaamummaatiin akkanaa ibsitaniin isin irraa barbaadaa akkana jedha obboleessi keenya yaa jara keenya mee isin cuftinuu bakkuma jirtanitti yaa nama sagaleen tiyyatuun bira geessu mee na wajjiin laa ilaaha illa allah akkanuma jaame الملك لله يخلق ما يشاء وله الحكمة في ذلك يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ربي قلته موت من تنمساتي وان فدي أوما أكا فدتهم أومان المونا ما قراه الدون دفتي دوبا أكما الدنيا رقرتنتو نمتكو خمتها لما جر نمتكو خميلة أفوريجر نمي تكو خجلان تكو خقبا متى لما جر أومان ربي قراه الدودان أفتي هجي ربي خيجت وقع أركمي نما سنججو في ناسو سادرة موتما ربي لا معقب لحكمي وان لا ربي هجة خيستي نمي ربي تكيتشا قافتشو دين دو هنجرو دوبا تناب جيتشا يا أبا ليس خيا تدراتي deebisaan duratti waan hinju ilmi muslimaa tokko intalti muslimaa takkaas intala takka hogga fuudhu matuma isaatiifu irrina waan qabdu gartee dhukkuba qabdaa jee akkuma san waan ani gartee na ajaa'ibsiisurra biyya Awurooppaa taate namni tokko arra gartee intala dhalaa takka firraa illeen ilaala maaltu hospitaala geessitee dubrummaa qabdii moo hin qabdu odoonii fi geessite ummanni hospitaalaa san irraa waan abbaan isii dhale laal sitti himuu dhiisee si miidhe ka isiillee haala kanaa wajjin isii kenne isii zallame waan abbaan si dhoysillee hospitaalli sitti hima duuba tanaaf jecha walumaa gallinuu keenyaahuu dhiiraa fi dhalattiis nami dhugaa walitti himuun waan jiraat akka himuun qaanyii dhabuun waan jiruu booreessuu awwaaluun waan jiruu busheessurra wanni kanaa yaa obboleessa kiyya nabii keenya dhufte nabii rabbii alayhi salaatu wassalaam dhalaa fuudhan keessaa takka akkuma kee kanatti kan taltinis hin himin ka abbaanis waan hin himin intala takka taqaamni sii cuftii mormaa fi handhura sii jidduun baras qabdu huccuu gubbaa jira halkanuma aruusa seenuuf itti seenan kun hogga huccuu firraa baaftu qaamni sii cuftii akka annaniiti adii maal godharree hin jajne dalaga hojii rabbiiti isiin oofne
huccuu ta'e uffadhu majaniin akkasitti fuudhanii yeruma san keessatti mana isaaniitiin gahan duuba wanni sirra ture yaa gabricha rabbi odoo ulamaa itti nama malu taate wanni kanaatis uumaan rabbii ni jirti jechaa odoo khabartuu taate arratun illeen si mudattu duuba walumaa galattuu deebisaan karaa gabaabaadhaan addunyaa fi waan adda addaa waan baaftee laaluu dura waan boruu gartee rabbii kee duratti itti gaafatamtu waan sanirraa fagaachuudhaatu sirratti jira tanaafuu ummanni khuunsaa jedhan kuni warri gartee khuunsaa jedhaniin kun uumaa rabbiiti bifa hedduu jiran khuunsaan nama meeshaa saalaa dhiiraa fi dhalaas wal cinaa qabu jira kanuma akkasitti rifeensaas akkuma ati jetti harma qabu taree garee rifeensa qabdu takkanaa jira akkuma san ammallee dhiira keessaas dhiira cinaan meeshaa dhalaa qabu kawaan dhiiraa qabu kammoo karaan tokko humnan qabne fakkeenyaaf karaan saalaa fayya karaan saalaa dhiiraa dadhabii qaba gariin ammoo warra gartee saalli isaanii kuni milikkeetumaa jira malee milikkeeta dhiira tahuus milikkeetumaa jira malee saalan qabu jechuudha kakkanaa amma durallee fatwaa gaafatanii intalti dhalaa takka rabbii sirra haa jaalatu gaafii dhaleessitee karaa bilbilaatiin nama kanaa fuudheetiin eega mana waliin gallee hoga meeshaa irraa baasu akka finniisaa qaawa gartee ficcaanuun malee meeshummaan irra hin jiru jettee duuba akkanaalleen mudatti tanaaf jecha ati immoo wanni sirra jiru khuunsaan haraam callaadhaa nama meeshaa lachuu dalagu nama meeshaa lachuu dalagu saalinis akkuma saalaa jira ni ficcaana saalisiitiis akkuma saalaa jira ni ficcaana heeydiinis itti dhufti karaa dhiiraatiinis manigiin irraa dhufa tanaaf jecha yoo ilmi dhiiraa niin fuudha jees intalti tuni saala ni qabdi laal yoo isin dhiiraan heeruma jettees ka isin heerumtu sun meeshaa qaba garuu meeshaa biraa cinaa jira kakkanaa kun haraam calla tana irratti khilaafni ulamaa jidduutti hin jiru odoonii fi godaannisni nama garii meeshaan qaama keessatti awwaalameeti tulluun teessi warreen akkanaa karaa meeshaa ammayyaatiin hospitaala dhaqanii yoonii fi baqaysan warra meeshaan isaa dirree baatuuf jira tun ammoo qaama cufaan dhalaadha jalaan dhiira meeshaan silachuu eega fayyaa taatee waan kana agarte isi wajjin jiraachuun haraam callaadha akkuma nabiin keenya gaggeessanitti geeysi abbaa bira gattaa itti himi si gala haqa xiyyaas naa kenniji haqa kee gaafadhu waani isin nan himin jetteef namatti odeysuun dura dhiifumaa geeysi waan san naa kennaa jira ammoo maharii si gala waani ittiin dabalaminiif maharii gooteef cinaa fudhadhu cinaa dhiisuuf dandeessa yoo itti dabalamte immoo akkanumaa wajjin mahariin tasiiti walumaa galattu waliigallee tanaaf jecha rabbiin gartee tawaan dabre kana cufa si irraa fachiiftu tagartee ammallee dhalaan akkanaa addunyaarra ni jira dhiirtii waan akkanaa qabdus ni jirti jettee waan kanar gorsa siif tahu rabbiin tanallee haa godhu rabbii tokkicha sii kadhannaa hujiin rabbii nama jejuun taatu rabbiin tagartee karaa cufaan rakkoo yaadaa kana sirraa cuqqaaltu rabbi siin haa dhaqqabu jennee sii kadhanna